Ko tatū hoki te pakanga I waenga Israel me Palestine ki tētahi wharetoi I Tauranga Moana. Kei te hiahia te rōpū o Bayleys Realty kia turakina etahi pānui whai pānga kia Palestine I te matapihi o te wharetoi I runga I tā rātau ki kia kaua e uru mai nā take tō rangapū I te whakaetanga rihi. Ko te whakapono ana kai noho I ngā whare, kei te tāmi tēnei tō rātau mana motuhake, maroto I ngā mahitoi. Anei e Herewini Waikato. I want to become a martyr. Ko I nei ngā pikitia toi I pāpauri ai tētahi o te hapori, anō muri iho ka tuku tētahi karere ki te kaireti kia tangohia katotia. We'd received a message from the land agent, which told us to remove all the publicity for the and posters for the exhibition, which we found kind of vague and ominous. Was followed by a threat of eviction. Ko River to the Sea te ingoa o te whakāturanga, no te taite o te wiki kua hipa tīmata ai, neke atu I te kotai rau manuwhiri I tai atu, he oi, ko tai te tangata ka hore ia I whakai, ka tuku I ōna amu. To just take that complaint without coming down and talking to us was something that we felt, as I say, it took us aback. So this exhibition is in support of Palestine and the genocide that's happening over there. It's an exhibition of solidarity. We covered the windows mostly with posters, mana motuhake, land back, underlying kaupapa, which is kind of for Palestine but also for Indigenous solidarity. We're just putting them up, just covered like all the walls. Kua tau mai e tahi roia ki te āwhina I te tukurua nei, he oi ki hairawa I hia, kawe I tēnei take ki te kōti, ko tā rāua tino kaupapa he whakamatara I te maria. It was just one simple text that said, "Shun, no political stuff on the windows. Please urgently remove these and remove any political stuff from within the tenancy." And we will be looking into returning the tenancy to an empty, vacant space. I toro atu ahau kia Jan Cooney no Bayleys Realty Group hei tāna ka hori ia mo te whakahoki kōrero mai. Ko Jan Cooney me Bayleys Realty Group, ngā rangatira o ngā whare e ono kei ngā wharetoi o Evans me ngā whare kei runga. If you think you can shut us down for this, then you're just going to watch over us all the time and you're just going to try and have a say on everything we do from this point on. So after that I was just like, oh, hell no, we're out. Hei tēnei rā tapu o tia I te whakāturanga, a River to the Sea, e ahu atu ana te whakāturanga ki tāmaki makaurau. Herewini Waikato, te ao mārama.